Mimi si mtumwa, bali mwana wa nyumba, bali mwana wa nyumba, yajua siri za baba. Mimi si mtumwa, bali mwana wa nyumba, bali mwana wa nyumba, yajua siri za baba. Mimi si mtumwa, bali mwana wa nyumba, bali mwana wa nyumba, yajua siri za baba. Mimi si mtumwa, bali mwana wa nyumba, bali mwana wa nyumba, yajua siri za baba. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema asante Mungu wetu kwa kutupatia tena nguvu na fursa au occasion tena ya kusimama mbele ya wapakalio mafuta wako kulitoa neno mida na saa hii. Baba yangu, nakushukuru kwa upendo mkubwa na tena kwa kunifunulia maneno hii ambayo nitakayotoa juu ya watoto wako. Mungu wetu, nataka uwe peke, uwe pamoja na sisi, wingu lako litufunike popote pale wanagrupe wote walipo. Baba, nataka uwape muda wa kusikia hii maneno yako, na roho wako ambaye ulisema maneno hii ambayo tunaotoa ni roho tena ni uzima. Baba, roho wako aingie watoto wako na aende aongeze tena na kuchemsha mafuta ndani mwao. Asante Mungu wetu, kwa sababu utakuwa pamoja na sisi kwanza mwanzo mpaka mwisho. Tunaomba na kuacha kipindi hiki cha mahubiri mikononi mwako, na kwenda kuacha na makusanyiko lote mikononi mwako. Wingu lako litufunike, ni katika jina lako Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen. Tutaenda kusoma kitabu chetu cha kwanza ambacho ni kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ya pili na mstari wa kenda. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Tunaenda kusoma mu Swahili, ba version française batasoma kila mtu selon ile anasikiaka mzuri. Tunasoma juu ya utukufu wa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bali ninyi ni uzao teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Amen. Hiyo ni kitabu cha kwanza. Nitapenda tusome na kitabu cha pili ili tujieleze vizuri. Na hicho kitabu utaenda kusoma ni kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohane 3 mstari wa 8 mpaka 10. 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10. Ndio tayarisha maandiko, tunaenda kusoma. Ndio mpendwa, tunashukuru Baba wa mbinguni kwa kutupatia nguvu ya kuwa hapa tena mbele yenu na kupanda kupitia sauti hii mgroup kuja kutoa neno la Bwana ambalo alitaka leo hii tuitoe mbele yenu. Tunaenda kutoa shukrani kwa viongozi wetu ambao walitupanga. Tunasema asante na kuwashukuru nyinyi nyote ambao mnatupatia muda wa kusikia hii maudio ambayo maandiko natuambia mtu hawezi kuishi tu mpaka kwa vyakula. Tukule matomson, tukule mapilsha na mabunga, lakini na neno pia liko linatujenga, maana ndani ya neno ndio mlikuwa uzima yetu. Asanteni sana wandugu wapendwa. Mimi ni mtumishi wenu Isa Elisha, na hapa napatikana katika mji wa Lubumbashi, ndio huko tuko kwa sasa. Na nitakuja kutoa neno, nitatoa neno ambalo teme inasema l'identité spirituelle au kitambulisho cha kiroho au utambuzi au kitambulisho cha kiroho, yote vile utapenda kuita, ni identité au l'identité spirituelle. Ndio tunaenda kusoma kitabu chetu cha pili, ni kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohane, donc 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10. Tunasoma: atendaye zambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda zambi tangu mwanzo. Kwa kusudi ili mwana wa Mungu alizihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi zambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Amen. Basi pale uko utaenda kushangilia juu ya neno la Bwana. Ndiyo ndugu mpendwa, bila kusahau teme yetu tunasema ni l'identité spirituelle, kama kitambulisho cha kiroho. Tunabeba mfano hai hata sisi hivi tulivyo watu wanadamu, kila mtu mu ile pays yenye eko hamo, au kila mtu mu ile nationalite yenye eko nayo, iko approuvé au inahakikishwa na kitambulisho, inahakikishwa na cheti fulani ama kitambulisho kile kinafanya ule mtu ajulikane, huyu ni Mkongomani, huyu ni Kenya, huyu ni Camerounais, huyu ni Ivoirien au Ivoirienne, huyu eko anapartenir mu tel pays. Ile njo ile sasa ile carte tunapata kama carte d'électeur,
carte d'identité, ile yote ndio vitambulisho. Iko naenda kukuonesha weye unapatikana ama weye ni mtu gani. Ndio maana mtumishi wa Mungu, tunapenda leo tena wewe ujiangalie ndani yako uko na identite gani, kwa sababu tunasikia usomi vizuri. Maandiko inatuambia vizuri, hasa katika kitabu hiki cha kwanza ambao tunasoma cha Petro wa kwanza. Maandiko inatueleza vizuri ya kwamba aseme sisi ni uzao teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Hizi zote sifa, je, kweli wewe uko amo? Kwa sababu kwa sasa hapa hivi tuko tunajiita tuko manabii, tuko wahubiri, wachungaji na vinginevyo. Ni sawa, hizo yote tu ni maneno au ni matitre ambao tuko tunazipata hii kazi ambao umehuduma tuko nayo. Eske réellement Mungu eko natuona vile? Hiyo ni kesho unapaswa kuanza kujiuliza wewe mtumishi wa Mungu. Mungu anakuona namna gani? Ama uko na muonekano gani? Uko ni identite gani vis-a-vis na Mungu wako? Kumbuka jinsi Mungu alivyokuita, njoo mwito wako. Alikuitia wewe uwe hivi. Mungu alikuitia wewe uwe hivi. Uwe mfalme. Maana alikuteua, alikuchagua. Alikuteua wewe. Na akakuweka pale uwe mtu wa kupatanisha, kuhani. Ni sawa, ni cheo cha mzuri sana. Eske kweli unasimama vizuri sawa sawa na wewe mwito? Identite yako. Eske hata yenyewe kuitwa mwana wa Mungu ukingaliki mule stati? Njoo pale peko shida. Na ndio maana mu identite spirituelle kuko mambo ambayo wewe mtu wa Mungu unapashwa kabisa kuvize ama kukamatana nayo, ujiangalie vizuri kama kweli ungali katika hii jamaa ya kimungu. Kwa sababu tunasikia katika kitabu hapa cha waraka wa kwanza wa Yohane wanatenganisha watu wa Mungu na watu wa shetani. Kwanza ndio mambo mbele ya appartenance ya kupatikana wewe uko mjamaa gani. Hilo ni jambo la kwanza. Pour que upu identifier, jambo la kwanza ifo ujulikane wewe ni nani. Uko wa Mungu au wa shetani. Maana tunaweza kuwa maandiko yanatuambia sio wote wanaomuita Bwana Bwana ambao wataingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa wewe je? Uko nani? Tuko mgrupe ndio ni abatumishi, lakini je, ungali unaonekana muonekano wako? Ungali tu mtoto wa Mungu au ushakuwa wa shetani? Ujipozele kesho. Jina Bwana libarikiwe. Tusijifariji na makarama ambao tuko nazo, madon. Zawadi ni vitu vya bure tunavipataka, ni bonus. Lakini kenye Mungu anataka kwetu sisi tuonekane wana. Maandiko inaenda kutushuhudia bien. Maandiko yanatuambia bien mu Injili ya Yohane 1:12. Aseme kwa wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aseme ndio wale waliaminio jina la mwana wake Yesu Kristo. Okay. Tuliamini. Eske réellement msimamo wako ungali vile vile na matendo yako, kwa sababu njoo indicateur matendo. Njoo indicateur iko na tutemwanye si réellement kweli bali msimamo wetu tungali katika ile jamaa ya Kikristo. Tuko mjamaa ya Kristo. Tuko katika ufalme. Eske kweli wewe indicateur iko na kutemwanye kweli wewe uko Mkristo? Maana karama sio wokovu. Ndio vile maandiko yanavyosema. Hiyo ni kesho ya kwanza. Maana kwanza kitambulisho chako ndio kile kitakufanya wewe uwe utembee uhuru kifua juu katika ulimwengu huu, utembee kifua juu katika huduma zako. Wandugu wapendwa, kuko faida kubwa ya kila mtu kujua appartenance yake. Kila mtu kujua yeye ni nani. Hata katika familia zetu tunaozaliwa, utasikia mimi ni wa kabila fulani. Mimi ni wa kabila fulani. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mtu ajijue, awe na uhuru wa kuishi vizuri, kwa sababu mtu wote eko na besoin ya kuwa mrelation, muungano na mtu mwingine. Ile ni sababu ya kwanza, mtu anapendaka ajijue na awe mrelation au muungano na watu wengine juu ya kusaidiana kuishi vizuri. Sasa na wewe, porque katika hii kazi tuko hamo hii, tunahitajika tujijue sisi ni wakina nani. Tujue upande gani ambao tuko ili tumike kazi yetu sawa sawa. Tujue ni nani ambao tutaomba. Au ni Mungu au ni shetani. Maana wakati wa Elia na yeye balisimama kana pande mbili. Huku manabii wa Baali na huku Elia alikuwa peke yake. Na pale kweli walikutanisha kuko majamaa mbili, jamaa ya Mungu na jamaa ya Baali. Sasa na wewe je, uko wapi? Mjamaa ya Mungu au jamaa ya shetani? Ili ujiite mtumishi. Kweli hata shetani yuko na watumishi yake. Na sisi tunaweza kuwa huku labda ni shetani anavala koti, shetani anavala kanzu. Tunaweza kuwa tunajifariji. Haina problem. Lakini problem ni Mungu yuko anapenda ajue identity position yetu spiritual. Tuko je, ni bake ama ni ba shetani? Hiyo maana sisi katika ufalme huu wa kiroho ambao ni ufalme wa mbinguni, ambao Baba wa mbinguni akituwezesha siku nyingine tunaweza kupita tena kusemezea juu ya ufalme wa mbinguni. Humu muna siri kubwa. Na humu watoto wote wa huu ufalme tuko tunaitwa ba prince héritier. Tuko watoto wa mfalme. Na ndio vile maandiko yanatushuhudia katika kitabu cha Zaburi 82 mstari wa 6. Psaume chapitre 82 verset 6. Aseme maandiko inatuita sisi ni miungu na wana waliye juu.
Kumbe kama sisi tuko miungu, yani ba Mungu badogo, wakati wewe unajijua wewe mtoto au mtoto katika ufalme wa mbinguni, wewe mtoto wa Mungu, unajua wewe ni Mungu mdogo katika ulimwengu huu na mrisi katika ule ufalme. Sasa utapanike nini? Yani itakupatia ile uhuru, na wakati uko na revendicate roho yako mbele ya Baba ambaye ni Mungu wetu, sisi mwenyewe aliumba hivi vitu vyote, utaona kuko ule uhuru wa kufanya kazi. Na ndio sababu mtu wa Mungu, napenda leo ujue identity yako. Kama ulianza kujipoteza, unaanza enda unajiingiza vingine, anza kutoka. Tafuta jamaa yako vizuri. Wewe ni Mkristo, basi ishi kama vile Mkristo. Maana kila tabia, kila kabila ama kila jamaa iko na tabia yake, iko na mila yake na desturi, iko na fason yake ya kuishi. Napenda nikurudishe mtumwa wa Bwana. Kumbuka jinsi Bwana alivyokutanana na wewe. Akakuita mwanangu mpendwa, kuya, akakuteua. Alikwambia maneno. Alikusogeza kuwa mtoto wake. Hapo ukaingia katika hicho kizazi cha Mungu. Basi hiyo ni hatua ya kwanza ya appartenance yako. Sasa kumbuka maneno alikwambia juu ya kuishi vizuri katika kizazi. Alikwambia nini? Na ufuate tena na maandiko matakatifu inaendelea kutushauria nini juu ya kuishi vizuri katika hiki kizazi cha Mungu, ili uitwe mwana wa Mungu. Hiyo ni shauri la kwanza. Napenda nikushaurie, maana leo nikuja nikupatie tu ama nikukumbushe uone hatua zako jinsi unavyoenda na vile ulivyoitwa. Je, ungali kabisa mnjia ama ushatoka? Ungali mkizazi cha Mungu au unakuwa kizazi cha shetani? Vile venyewe unaanza kufanya zile huduma yenyewe kwa nini unafanya? Eske vinaendana na mapenzi ya Mungu? Mungu ndio alikwambia ufanye vile? Ama unaanza kuiga juu uliona profete mwingine ku television anafanya hivi, ndio na mimi niende nafanya hivi. Eske vinaendana na wito wako? Na kama hapana, tubu, acha zile njia ili utembelee vizuri na vile Mungu yeye pekee anasema, kwa sababu katika hii jamaa ya kimungu au katika huu ufalme wa Mungu ambao unaitwa ufalme wa mbinguni, huu ufalme una utaratibu, iko na taratibu zake, iko na maprinsipe yake, iko na nguvu yake, iko na namna ya kuitumia zile nguvu zake ambazo tutazisemeaka ile siku tutasemeaka habari ya ufalme wa mbinguni. Mpendwa, bila kupenda kuchosha sana, nitataka wewe peke ujue tu ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Au kupatikana bure kuitwa mtumishi na zile karama Mungu kupatia juu ya kusaidia taifa lake kupitia wewe, watu wengine watoke mugiza. Ni vizuri ujijue wewe ni nani. Usikuwe na vitu vya kuiga, vya kuimite, vya kukopie. Hapana. Lakini taka maongozi ya Mungu, kwa sababu wewe wakati utakuwa wewe kama unajua kweli wewe ni mtoto wa Mungu. Kama unajua kweli wewe ni mtoto wa Mungu, utaendelea kuishi ukitaka uongozi wa Mungu. Hiyo ndio vile sasa na neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi sura yake ya 8 mstari wa 9, tena unaruka unaenda 12 mpaka 16. Rome ndio ile. Utasoma, utasikia pale maandiko inasema hivi. Aseme wale wanaoongozwa na roho wa Mungu au ndio wana wa Mungu. Acha tuwahi kusoma haraka haraka hii andiko ili usikie vizuri. Ndio, tunasoma hii kitabu cha Warumi sura yake ya 8, donc chapitre 8 verset 9, tunaruka 12 mpaka 16. Nasema, lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amfuati mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Ile ni condition ya kwanza. Inabidi mtu aongozwe kwanza, uwe na roho ya Kristo ndani mwako, na pili uongozwe na yeye. Ndio hii ambayo tunataka soma hapa 12. Nasema, basi kama ni hivyo ndugu, tu wa deni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiyaua matendo ya mwili, kwa roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho yetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Amen. Basi mpendwa, avantage munene ya kuwa na position mkiroho ama ya kutaka maongozi ya Mungu, ya kutembea vizuri na Mungu, ya wewe kujikamilisha kwake ili nakupatia position ya bien. Na hapo utaona uko na uhuru katika utendaji wako wa huduma. Utaona utakuwa na uhuru na utajua uko nafanya nini na huyu mwenyewe eko ananiongoza kufanya hii kazi ni nani. Lakini bila vile utakuwa mchanganyiko. Et pourtant katika siku hizi roho wa Mungu eko nasema na watu wake. Kwa nini uishi mle ma confusion? Uishi mchanganyiko juu ya nini? Ya kuigaiga. Juu naona fulani eko nafanya hivi na mimi nifanye vile. Hapana. Eske wewe uliitiwa kufanya vile? Eske wewe uliitiwa uko nabii? Labda wewe uliitwa uko mwalimu tu. Kumbe rizika na ile huduma. Uliitwa wewe ni mchungaji tu, pastor. Kumbe rizika na bu pastor. Usiende kupenda mpaka utabiri ama uende ukafanye miujiza. Eske uko na ile karama ya miujiza? Ndio hapo ma confusion iko nakuya kwa sababu ya nini? Ya njaa. Inafanya watu wanaharibu huduma.
wanaharibu mission ile ambayo Mungu alimpatia na wanaperdre identite yao spirituelle. Kumbe mpendwa, napenda wewe ujue siku ya leo ya kwamba ni umuhimu sana wawe kuwa na identite na kujijua ama kutembelea mapenzi ya Mungu, kuwa na position kiroho, kwa sababu utajulikana uko na position ya mzuri. Je, matendo yako iko na kutemwanye, batu eko na kutemwanye na roho wa Mungu eko na kuangalia ile maneno ambayo Mungu eko na kuambia, tembea hivi, utembee hivi, uachane na hivi tendo. Mungu mwenyewe eko na sonde, eko na kuchunguza matendo yako. Kumbe we peke ujiangalie jinsi unavyoenda na Mungu, na amini kwa maneno hii utaendelea kusafisha njia yako na utaboreka zaidi. Kumbe mpendwa, mimi nakusii tujichunguze sisi sote, sio mwewe tu, nami mwenyewe kusema hapa, tujichunguze jinsi tunavyoenda na Mungu, kama bado tungali tunaitwa watoto wa Mungu au la, na kama hapana, tengeneza ile fasi ile, tuangalie eske réellement matendo yetu vile tunavyoenda inaambatana na mwito wetu. Eske kweli hivi tunastahili kuitwa watoto ya Mungu ama ni kutukanisha jina la Mungu? Kwa sababu batu hapa ndio beko wanatujije, batu ndio wanabeko wanatujije. Tusifanye mahuduma zetu juu ya kutafuta sifa za wanadamu, lakini tufurahi kwa sababu majina yetu yanaandikwa mbinguni. Ndio vile Bwana wetu Yesu Kristo aliambia ba mitume yake mwili Injili ya Luka 10, wakati balirudia bale ba mitume kutoa mapepo bale 70. Bwana Yesu alisema hivi, msifurahi juu mapepo iko na batii. Lakini mfurahie juu majina yenu yanaandikwa mbinguni. Na kumbe na wewe na mie tusifurahi juu vile tuko nakemea mapepo na inatutii, tunaombea bagonjwa wanapona, basi tunarizika pale. Hatuingia mbinguni bado. Zile ni karama, ni zawadi tu, tuko tunapewa tu bure na huduma ambazo Mungu anatupatia ili kupitia sio utukufu wake uonekane. Lakini tunaweza potea na zile karama tuko nazo, kwa sababu karama sio wokovu. Ndugu mpendwa, nataka ushikamane sana, tafuta, ona njia vile uko naenda. Eske kweli wewe ungana naitwa mtu wa Mungu? Njoo pale peko probleme, njoo kitu cha kushikamana nacho. Wokovu ni kitu cha zamani. Identite yako ya kiroho mtu gani? Sisi tuko naitwa ba Kongole, tuko naitwa wengine ba Burundi, ba Rwanda, hivi na hivi, ni kwa sababu na identite yao na ama morphology inatuonekanisha. Sasa na wewe uko na morphology gani? Wewe uko mlengo gani? Tabia zako zinaonesha wewe ni nani? Kumbe katika huduma zetu acha na kila kitu kitusindikize, kwa sababu mule mko appartenir mjamaa fulani ama mfalme fulani, ndio nguvu yetu sisi ya kutenda kazi. Na ndio maana mpendwa, nataka uwe na position leo. Tafuta identity yako spiritual, ujue ni Mungu gani unayetumikia. Eske ni Mungu ule mwenyewe alikuita ndio ungana tumikia? Uko namsikiliza maneno yake, maongozi yake uko naifuata, au wewe unakuwa sana mchunguzi na unaanza kuchunguza na Mungu mwenyewe alikuumba na kuita ukazi? Kumbe tuache bukaramusi, tunyenyekee, na huku tutaishi mkono wa Mungu. Ndugu mpendwa, bila ukuchosha, neno linatuambia vizuri tujue kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana, na yeye ndio atatuinua kwa wakati wake. Kumbe wewe kamilisha identite yako, muonekano, kitambulisho chako, wewe ni nani. Kama vile serikali zetu za kibinadamu kila miaka 5 huku kwetu Kongo tuko tunaenda ku enrollment juu ya kwenda tena kuconfirmer ya kwamba sisi tuko Bakongole, na bengine beko nafanya kwa baba election kwenda kufanya vile. Je, sasa na wewe katika maisha ya kiroho utashindwa? Je, na wewe kuendelea kujichunguza na kuangalia kama mazingira yako ya kiroho iko sawa? Na njoo kule kwa nguvu yako ya utendaji, na njoo kule wakati utakuwa relation nzuri na Baba wa mbinguni, nguvu zote za kufanya kazi utakuwa nazo. Na kushauria ndugu mpendwa, muda na saa hii, angalia wewe ni nani, tabia yako ni gani? Eske kweli nafanana na mambo ya ufalme wa mbinguni? Maana katika ufalme wa mbinguni kuko nguvu. Kila mtu mwenye kuitwa mtoto wa huu ufalme eko na uwezo, kwa sababu ni murisi. Murisi eko na uwezo, anarisi kitu fulani kwa Baba. Na wewe uko je? Kumbe nataka kwa maneno hii ujichunguze na ikusaidie tena kuangalia namna gani kubadilisha namna ya mitumikio yako katika huduma ya Bwana. Basi nataka neno hii iwe kwako na kwangu, itubariki sote na kutengenezea njia. Tunaomba na kuacha hii mahubiri ikuwezeshe, ikupatie nguvu. Tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Baba, nakushukuru kwa maneno yote hii ambayo tumeitoa muda na saa hii. Tunasema mengi, lakini najua Roho wako atajua kufahamisha watoto wako maneno vizuri hii ambayo tulitaka kuongea muda na saa hii. Maana Roho wako ndiye mwalimu mkuu ambaye atajua kufahamisha kila kitu sawa sawa. Baba, naenda kuombea mioyo. Nataka neno hii ingie, ipenye kwao na kweli ilete, ifanye examen de conscience. Baba, iinterpele kila mtu namna jinsi anavyoenenda na wewe. Kila mtu ajikamilishe kwako, ya kwamba yeye ni wa kwako na afate sauti yako jinsi unavyosema. Basi Baba, naendelea kuacha kila mtu yeyote ule ambaye atasikia maneno hii na aitembelee. Baba, naendelee kumuonekania, maana wewe ndio baba yetu na sisi tuko wana. Na ufalme, tuko na ufalme moja tu ambao ni ufalme wako, ufalme wa mbinguni, na mfalme moja ambao ni wewe Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe nataka hii maneno izame kama vile nanga, naende ituoshe na kusafisha njia zetu na mawazo yetu. Naenda kuomba na kuacha yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.